باب 130 رياض الصالحين ما يوتا ان الرؤيا كويدول وما يتعلق بها اكلا كو يويتي كون كويدول ما هين كتب وقود لي قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى ودو شيخ جوماك رؤيا كويدول يعني رؤيا المنام ko koydol ko goddo yata ka do ngol makko fal insan neddo ida nama sodani fa inna Allah ta'ala allati to don yatawaffa'uhunna ruhuhu makko lakinna koni tun dum wafatun sakhriyun ko mayde fasokere wana mayde jande kama qala Allah ta'ala on Allah daliri non e odo aya Qur'an wondo kander al-Qur'ana en wata adude fo sabbitugol sai on hoten ka tafsir men do قال الله تعالى على ذلك ومن آياتنا جاء ما عندي جمع كل منامكم بينقول من قرآن تنكم بالليل والنهار دين عنده هنا سورة الروم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول مماك لم يبقى حدات من النبوة إمرد أن باكم إلا لا مبشرات سونا هم بتردين ونونكم دانك الله هم بتمودم بيجسكو آدم مؤيو هم بتمكوات ما هم بتمكوات أتا haranon o yaltal kaya so yimbe ben yo min hoydi hunde kar sin hoydi dum ko mayele ma sin hoydi dum kari maye ma sin hoydi dum kari jibinay ma sin hoydi dum ko dum do on tigi fanka o anda Allah yidi mo tun humpitorgol mo pi hoy koy ka cubbi do so yidi mo wada mo ire so hebi fere wadugol mo ire den o wada ko alda e halangol be o wadani ben ko koydol no en fami ka donc koydol no wodi immorde ka Allah koydol no wodi immorde e shaytan on nodday ka numéro téléphone ji ɓeyden ɓangi mirande finsitude kono koyɗol ngol woni ta immorde Allah ma immorde iblisa numéro téléphone on 657 60 53 09 628 même numéro 631 même numéro wamal bushir qalu sahaba ɓe inni nelaɗo wamal bushirat ko ɗon humpitayɗi ɗin kal nelaɗo make ru'ya salihatu koyɗi moƴƴi ɗin rawahu Bukhari وأنه يتامى مكو كانكو أبا هريرة أن النبي والنبي صلى الله عليه وسلم قال وماكي إذا اقترب الزمان في زمان قمبتك لم تكد أتارو إلى المؤمن كويد القمدين وتكذبون فينا كبوري كونس قمدين دو في زمان دارنغال باتك مجيء سكتور دي فانديجي أدوناو كبوري كونس قمدين دو هوي تواي كونو واديرتا ورؤيا المؤمن كويد القمدين دو جزء كجيب من 46 immorde geɓe capanɗe nayi e jeego jus an geɓe minan nubuwa bi mana annaba ko sa fekkingo pecce capanɗe nayi e jeego gotun kun haray ino fota e koyɗol ko gomɗin ɗo hoyɗata muttafaqun alayh wa fi riwayatin are filla e asdaqukum ru'ya ko ɓuri on gongude ɓurata on gongude koyɗi kadi fof asdaqukum hadisan kon ɓurɗo gongude yewtere no woniri noon goɗɗo kala ko o wolanma ko goonga o wolata fenande ko ɓuri kon kadi so hoyɗi kadi haray koyɗol ngol kadi wona e goonga goɗɗo ɗuuɗi haala ɗuɗɗi fenande yolto yalta so hoyɗi tikema goɗɗum liɓuto wa nabi sayyidina al-khudri radiyallahu anhu annahu kanko sami annabiya onani annabajo sallallahu alaihi wasallam yaqulu maka idha ra'a ahadukum si goɗɗo mon hoyɗi ru'ya koyɗol yuhibbu hangol o yiɗi fa innama hiya ande ngol koyɗol min Allah ta'ala falyahmidillah ra yesto Allah alayha e koyɗol ngol wali haddis biha yo yewtugol wa fi riwayatina de filla fala yuhaddis biha to yewtugol non kadi illa man yuhibbu sona neɗɗo mo yiɗi dara aso hoyɗi gayra dalika ko wori ɗum bimana asku ɗum bimana contraire ɗum mimma yakura hara ko jeeya ɗum e ko wañi fa innama yara andengol koyɗo ɗum na cheytan falyastaidu yo moloro Allah min sharri hay morde bona koyɗol ngol fala yadkur ha wata o jantanagol liyaden hay e goto taw hoyɗitano fa inna ɗum la tadurru lorotama fus muttafaqun alayhi wa nabi qatada radiyallahu anhu qala wi qala nabi annabajo sallallahu alaihi wasallam maki ru'ya salihah koyɗol moƴƴol fa fi riwayatin be makeri filla ego ar-ru'ya al-hasana koydol moƴƴo min Allah ko morde ka Allah wal hulumu hoydi tagol min ash-shaytan ko morde iblis fa man ra'a shay'an kala yido goddo yakuraw ko mettatam e koydol ngo falyanfusu yo wuttu an shimalihi ka jungo makko nano sallallahu tati o fitta e makko wala ta'awadu yo moloro min ash-shaytan fa innaha ngol koydol haray la tadurru ngol lorotama hunde muttafaqun alayhi an-nafsu ko yete wuttugol nafsun ko wuttande latifun newinde laari gama o hara tutade jokkata e makko wigo tup na ɗum ɗum faami accake tutaɗe ngewti deftere nden e nder explication on wa an jabir yettama e jabir radiallahu anhu an rasulillah ko ƴettani laaɗum sallah sallam qala o maki ida ra'a ahadukum
si goɗɗo e moɗon yi'i ar-ru'ya koyɗol yakuraw ha ngol o añi falyabsuqu yo tuttu seeɗa an yasari ka jungo makko nano salasa laabi tati walyastaiz billahi wa mawlor alam min shaytan salasa laabi tati hay kadi wala yatahawwala yo waylito an janbihi e gaay beccal makko alladi ngal kana alayhi ngal o walorno e hoore mum ha o hoyɗi konko hoyɗi rawahu muslim wana abil asqai wasilata bunil asqai kadi radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maaki inna min azamil fira ande ko ɓuri mawnude e ko wi'ete kon fira an yadda ar-rajulu ila gayri abihi bimana ko ɓuri mawnude kon e fenande ko taƴa fefinda ko ete ko muftaran ka qur'an ko kañum woni on firaɗo ko ɓuri mawnude e fenande fefindande fof an yadda ar-rajulu ko nde gorko nodditoto ila gayri abihi hara wona ben makko yaw déclara ina ko ɓewni ben makko hara naɗum ɗum ɓuri mawnude e fenande go'o aw yura aynahu ma lam tara e ma o yi'ina gite makko ɗen ko yi'ali bimana o yii hunde kadi hara o fene o yi'ali o yi bimana o hoyɗinkino tun fenande aw yaɓula ma o wola ala rasulillahi liɓa nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul konko nelaɗo o laali nelaɗo ko maki hunde kaari ta wona no woniri rawahu al-Bukhari wallahu a'la wa a'lam.